Asikhulume podcast. Namhlanje senasport sedrobheni. Iyahamba le podcast lesi. Ayihlali ndawonye. Senginehasla la eceleni kwami. Umjida. Ngeze bathi badudula. Angazi kumbe wena nawe uyahamba ne my brother. Namhlanje badudula. Ngibathi kune law enforcement ngaleni. So ngimfowethu namhlanje lana setown ihasla. So she's busy. Sikwenza episode egrand namhlanje ezothinta abantu ababhaya ngesikhathi esisodwa. Yeah. Yabona na ukukhuluma nawe kakhulu sengikhuluma izulu manje. Yeah. Namhlanje ushaya isifonyo angazi ubaleka la. Yeah, nginomfowethu namhla lana sifuna ukukhuluma about i-justice system la eSouth Africa ukuthi imfaile kanjani yena himself. So it was introduced ashisho ukuthi ubani wakabani uphumaphi what's happening yabo akhala nge-justice system because ukhala nge-justice system kukamajida ayawakhawada big time got a story to tell us and akhuluma ngayo about the justice system. My brother kunjani pen? Yeah. Uyahasila ngisesipanini sakho la nami ngishaya isipani sami ekucela ngesipani sakho senze 2-in-1 sesestradini yeah and manje uyazi kwenzakalana noma idop yeah uma ngisestradini kanje lento engiyenza la ngenzela ukufita abo small ayishimfethu mara manje into ebuhlungu yeah ngithola ukuthi manje omunye umuntu uma ngibona la ubona njengesidumbu njengesinayi kusho ukuthi manje ungithatha njengento engathi ayiphili ayishimfethu into enganangqondo awuthami kusho ukuthi manje into kwangazi ukuthi enga-exist awungitshele-ke awuthami ngikhuluma mina ngomuntu osekudeni yeah okay right mina ngigcina ngitholakala la awuthami ngingaze ngishonisele ilanga mfethu yabona hayi no sijahanga lana sijaha la sikho kuready kahle kahle yeah la sikho ready lana sinelanga lonke kusho ukuthi angavuthwa la maphilisi ngaceda ukuvuthwa siwadli nokwadli baphinde bathenga plus ngiyawenza-ke kabuhlungu yeah so-ke wena mzala wami yazi mina grand wena mfethu yeah even though kwamanje at the moment angisengaka-reveal ukuthi ngubani ngibuya kuphi yeah I think mhlambe lokho kwamanje awufuni ukuthi sikhulume ngabo yabo so ade asenze kanjani asingene straight dukwedaba ne lo daba leli ukuthi what happened about the justice system yabo no Medi uvana naye bomtrowile understand yeah so take us back uma uhlangana naleyo Medi leyo yes yazi ayikabi ukuthi or mhlawumbe ngizobe ngikhuluma umntana abantu kabi yabo yeah no asimention amagama yes angikhulumi umntana abantu kabi but mina it happened once in my lifetime kwabona yeah ngadibana nomuntu bengizitshela ukuthi yilo muntu lo mhlawumbe sofasilahlala aish yeah ukwabona mfethu uthanda umuntu yazi lento bathi uthando ebuhlungu kanjani hayi yabona unga-experience anga lento leyo awusengathandanga athami ngeke wazi ngoba manje khona enye into engizokutshela yona umuntu wesifazane akanalo uthando angeke aze abe nalo uthando lu-introduce-wa yini kuye ngezwe bathi majida yiyo aphethe uthando kahle kahle ngithi si-introduce uthando kwentombazane kwabafazi awuthami ngifika ngiyikhande lento yeah ngithi mntana sekhaya yeah naku uthini mina nawe uma sibambisene kahle kahle uyangithola kusho ukuthi manje mina ngizoba itiye uzoba i-teabag ngicela singene kula manzi kahle kahle sibhabhatiswe sisonke kahle kahle awuthi yami esikhundleni sokuthi kuphume itiye uyazi ngelinye ilanga kwenzakala umhlolo lo muntu ophila naye endlini akuphendukele hayi njengotshwala njengenyoka kusho ukuthi manje into ewesa angazi ukuthi ngoba legqubu ezilingcono ngingazama liyophakama lithi ngizama ukuvika uyangithola so-ke mina into engiyi-experience-ile awuthami ngize la ku-justice ngithe uma ngivana nomuntu wami ngimthanda well the way bengicabanga khona ukuthi naye uyangithanda it happened ukuthi akuzange kwajika akuzange kuthaba kanjalo yazi awuthami isitrowile saba nengosi before sicala ngokuqhiwa umthola kanjani umthola navana kusho ukuthi manje okay njengami sintswele vele uyabona Sembombela naku ngikhuluma nalezi Zulu ihlangene yonke lento okay mina ngiyasikhuluma neSiswati kahle mara sibuye siwele ngale isiZulu ngathi vele ngathi asiphumi la lelimi lezulu ngathi aliphume kahle kahle ngihleli omtrain more than 22 years karawe namfethu ngale ngale ngasuka lapho ma 99 2000 ngisesentwana uyangithola okay right
mina i-justice ukuthi ngifeyile no sisters man ngifuna ukwazi ukuthi umthola kanjani usisters umadam uthi ugcine semthrowa umthola kanjani sisters sidibana kuphi ematawuni kwelinye idorobhanyana elincane eJozi yabo angeke ngizilisho ngegama uyasifana kwenye ishop yene Freud retailer uyangithola nami ngiyakhubuluza la ngisifana khona siyadibana kuba ama-lovey-dovey into emnandi kanjani siphushe awuthami impilo kusho ukuthi umntana sekhaya ngimthola mina uhlala emchashweni khona ngali uptown khona kara uptown kwelinye ikasi sihlala semkasi and then nami ngihlala emchashweni semkasi mara close by kasi wena mfethu ukithi like ngikubekisele njengala eMpumalanga ake sithi mhlawumbe useCape Maiden ekhayini kusemathulu uyangithola right siyaphila kuba mnandi ku-lovey-dovey unfortunately or ngizathi fortunately angisazi ngoba phela lento evele lapho namhlanje kwangazi ukuthi kuyi-case ugcina aba-pregnant the same year like i-relationship yethu kuthe ingakathathi isikhathi eside before ngumazi that much before umazi deep it was so unfortunate azi lento mfethu kwabona kwabhamuka i-condom honest but you mustn't say case ngazi makusekufika ingqozi yabo that is why ngithi lento le namhlanje yena uyenza kimi ibonakale kwangazi ukuthi i-case uyisebenzisa yena kanjalo uyangithola because manje kusho ukuthi manje sekasipanisa incosi nangabe kuwukuthi kulwa impi nami kulapho ngithi mina umthetho ngifuna khona yabona wena solo ule man Kamdana yo grant my brother kamdana yo grant nihlala nonke uhlala emcashweni awuhlala emcashweni okay right ngine nitholana elokishini njengoba sidibana kara wena outside ungizwe kahle abe pregnancy benengozi ingozi ikhule boma 3 years siya grow umuntu uqhamuka nale idea yo grow uyu I choose my car eta sabuzethi etawona okay right ngalo umzuzu nemedogo kusho ukuthi manje uza nale idea le mina solo angiboni ukuthi lo muntu uyangisebenza behind my back kanjani kunezinto ezinokwenziwa bothikini ongeke uzinako ukuthi bakuqindezele kusho ukuthi manje bakuhlafuna mara wena ngeke uzibone shaya ngemqondo ngendlela yokuthi wena mfethu ningahlala nemadam ejabudini ngithola nithi manihleli uyasipana wena njengamadam yami futhi omathola incosi resign esipanini ngithola la ngasesipani yimo haslayo why resign umsebenzi wakhe bengavuma ukuthi ukuthi mina naku phela kahle kahle the time aba pregnant she was not ready so mina ngenza i-agreement naye ngale ndlela sho ngakhona to save the baby kahle kahle lo mntana bekazombhonqula vele sikhuluma ivarsi yena she wasn't ready mfethu wangitshela kanjani wena bona ingozi that time benginengozi kwanaye bekanayo ngabona ngiba honest okay right wena mfethu seyina kufuna bloma endlini wena uhustle uqhubeka yena khulu sincozi mara lokho kuqale kwenzeka kusho ukuthi uncosi bekasana kuma 1 year after nje umaqeda ukuteta uyabo umaqeda ukuteta uma sikabele esipaneni asebenze those 3-6 months and whatsoever bathi uma baqeda la bese kuba kuyileyo nto wena mfethu uyabuya ejardini wasale waresign ngendaba zokuthi mina sekufanele ngisebenze harder than leyo ngisebenza kona ngizokhona ukuthi umaintainena nosmall very me out imnandi impilo ngiyayincenga kusho ukuthi manje nami ngiyiphanthula njengoba ngenza kanje ngihuleza kwasani ejardini sengishayela emakethe ngishayela kwayena uhlelo kahle kahle imhlulu umntana sekhaya ngitshela ukuthi yena ngiyakhona ukwenza into eyi-1 every day but umsebenzini bekayenza into eyi-1 every day mfethu just ukuthi ngoba karabo for sure bamgayi uniform mina bengingenayo and this one is your business my brother vula ngesikhathi sakho vala ngesikhathi sakho uyangithola ndayisikota awuthami ngisipana i-night shift mina kubuhlungu awuthami ukuthi ufike endlini usipana ku-night shift ufike endlini uvuse imadam yakho lebeyilele endlini uyishiye endlini ubuye wenzele yona igawulo wenzele nencosi igawulo from there uqeda ayinele nani mfethu uyangithola okay right kwenzakale umasinini yena uma thola ispan mara yi-wine why manje why yena angenza ama-duties as a wife lapho before umthrowa lapho is before umthrowa before ngimthrowa le 2 words but wena uyawabona ama-red flags bona awuthami no that was after sesitrowile lapho ama-attitude wenza kathi senithethe ukuthrowa kumbe sesitrowile awuthami kusho ukuthi manje vele ngidate isikhathi esinganani before umthrowa Stroethini ingosi besenabo ma 3 years
2 to 3 years. Okay. Those is 2.5 years kahle before drop. Lapho ma red flag bekathini lapho kusho ukuthi manje bengingakajahi and mina kahle kahle ngize ngiprove sisters sinsweleze nale idea bengiseva lo Small ukhumbule siqhamuka le emuva uSmall bekufanele ngabe bambhongile and awuthami yabona le way ngakhona mfethu ngizobuhlungu ngoba manje kusho ukuthi manje nami bengazimisela ukuthi ngagcina ngivela la mara ngale ndlela kungakhona awuthami lo Small lo ijustice yamfela awuthami ngiphethe yonke into kusho ukuthi manje sithi masihlele ejardini ngiqhamuka ngikhulumela amanga kusho ukuthi umuntu othanda amanga ngifuna understand ukuthi mayemambuza ukuthi awukanti sisters wena why ungenzi iduty as a wife okay this issue it's all about umshado emshadweni awuthami before sikhuluma ukuthi mina what I've gone through emshadweni number 1 it's all about negotiations negotiations, compromising everything and respect but not for that ukuthi omunye kulama negotiations the main purpose it's to win or to gain value no we understand emshadweni sisebenzisa lento yokuthi siyabambisana because we are a teamwork that's it it was so unfortunate for mina ukuthi lo muntu engimtholile kugcina kufika esigabeni sokuthi wena mfethu njengoba ngidibane nawe kanje nginane warrant of arrest lapha yana cabanga amaphoyisa mfethu kusho ukuthi manje bangibize ngesinayi bangibiza ngenja the way kungakhona ngize ngisho ngithi yazi uNkulunkulu kube ngabavala amehlo bangaboni bekangekaza ngikhombele zangane lezana athi babona abanye abantwana okay for an example okay azenze njani asiye kuye le justice system ngoba ngiyabona awufuni kuyibeka ngama stage for sure so i-justice system you said ukuthi ngigcine ngathi go separate ways go separate ways okay take us there it's ngikubekele nje yona rough sketch mfethu ukuhlukumezeka kwami kuko konke lento lena ngidotse nje straight up until ngize ngibuye la eMpumalanga yabo ngoba bengize ngikhulume neJozi ngibuye ngayo yabo sidladleni yebo ngizalelwe la sengamani ngife manje ngoba ngikhuluma iqiniso vele ngamani ngilifele straight ngoba ngifela ingosi yami okay right sisters sifika kayi no 2021 awuthami just after covid yes uma sifika kayi 2021 ujwayele lokuthi uhlala ngi-adjusta ngale ngoba manje ngi-adjusta ngina-power mina because ngi-protector uSmall though I told her ukuthi uSmall uyakhula ngelinye ilanga uzowenza amakhele esiphambi kwakhe kahle lokho kuzoba i-proof ngoba manje uhamba ngikhuluma kabe ebantwini angisukele into engekho ngathi ngiyama-abuse ngingakasathi ngimshayile ngingakathi ngimshaye she doesn't even have a proof uyabona hhayi ukuthi ngizathi mhlawumbe ngimshaya la angashayeli khona emfethu abantu besifazane ngiyabazi mina ngiphile kanzima uyabona so-ke right uma fika ngale I-jeopardize i-relationship yami ngi-shifte kuleliya sayi ukwabona umuntu ngale njengoba besifika ngala eMpumalanga ushifte ngaphi le nkinga icala kakhulu masifika ngala iya escalate uyangithola right kule ndlu yokuqala man ngicela ukubuza why did you move out from Joburg to Nelspruit la ukuthi mina mfethu inkaba yami iwelela okay so when you come with the idea ukuthi no asize ngapha bheka ke before siza ngapha ngi-graph sketch first sihlalile kasilakhe awuthi uhlulekile ukubekezela wajeopardize still her life and my life kwakosa ukuthi ngishifte ngamtshela ukuthi azini mntana sekhaya yabona njengoba silike asilakhe uhlulekile wena ukuzibheka uzinakekele uhlulekile ukuhlala ngentombi ngiyakithi manje uyangithola athami ngifike mina lana ngidrive car expensive but ngifike lana ngibhayise cheap ngathi amatayira ayi-4 madoda ngisestudio la kunabani ngubani nabantu adlala estudio okay so-ke then wena mfethu ngoba yiloko so-ke then njengoba ngisho la iqala khona ku-escalator le nkinga uma sifika 2021 2021 siyafika siyahlala intwana ina I think 9 bekenza grade 1 kwenza grade 1 intwana u-sisters eqala misbehave ngithi uma ngithatha usibhela the way misbehave ngakhona ngithi ma ngimkhulu phuza kakhulu uyajola endlini nayi-ke lento engifuna ukuyisho ngoba abafowethu nabo for sure nokubanilimaza ayikhulumeki mara sozama ukulwa nayo kuyenzeka wena mfuthu madam yakho
ukhumbule ngalesifaka uphosi la ngesihamba right kenzeka wena ubloma nemedal yakho nithrowile umnandi nje awuthiyami wena mhlawumbe niblomile la anti wakho or kabantu banwakho wena unekara uthi uma ustata ikara mhlawumbe uyothenga ini lokuphuzwako or inyamanyana or ini uthi nawuphuma lesithombe lesibona abanaso njengoba bakwazi since ule into yona vele bakwazi ukungiloko bese lo afika introduce enye into kuwo bese abatshela ukuthi mhlawumbe wena nokuthi manihleli nokuthi uyakuhlaya ini nokucabana uyamthuka unje ule yona then uma ufika kulaba bantu labayana already wena they must get that sekufanele bakuzingele lokho bakufune baze bakuthole uthole ukuthi leyo nto abayitholi and kunzima manje ngapha bese kubhaka ngomhawu bakudonsela bavalana amagaraji awusakhulunyiswana kahle wena vele sewuthukiwe ngapha sewungenye into yabo abantu bakubo lapho bakini straight abakini yena influence abantu abakini straight ngisho tot nabakubo like njengoba ngisho ngithi njengoba besuka kubo she did the same thing and sabuya kithi she did the same thing so it was tough for them mina even though bengibatshela ngithi bafethu lo muntu uyabheda lo uyangithola abathembi bangangibelieve ngithi ngizithulela ngisho ngiring by ngavoida yona lo msiko uyangithola ngithatha ushut up zip stick awuthaba mfethu kwenzakele ke la sekufika khona abheda ngelinye ilanga sihleli lapha ejardini njengoba azaphuma endlini ke uphuma endlini u-achoose ukusho ukuthi manje ukhulume amanga nabangani bakhe angazi bayengane ukuthi mina ngiyamhlukumeza endlini mina nginenhliziyo ngithi uma ngibuya mina ngimthola uqeda ukushaya inqosi mina ngize ngifuraze ukuthi uyishayelani uSimoya yabo uthena kakhona ukwenza homework ngithi mina nangaba ngakhona ukwenza homework mfethu ngaze umshaye kabuhlungu so and manje lento le amfundisa yona uyabo lo mfethu lo small lo yana and lo small lo angeke aza khona ukuyibamba yazi why le language leyo yena akayifuni ifundwe yini like ngibekisa umuntu omvela yabo afuna ukufundisa umuntu Swati or umuntu okhuluma isi-Arab afuna ukufundisa umuntu English yabo that's tough uyangithola my god so then wena mfethu yebo ngiya-understanda zonke lezi zinto lezenzeka vele ngoba zasemhlabeni and kuprofesayiziwe somewhere somehow uyabona well i-sisters athi uma-chief awuthami endlini ne athi uma-chief mina ukuthi uyam-abuser athi ngiyam-abuse so uyasipana yena manje uyabona ekuchifteni ngikhuluma ngasame day manje listen to this carefully now after she ashaya inqosi yes mina I was like how can you shaya umntana so no akezwa ini no you can't shaya umntana ngokuthi akuboni yes so wena into kufanele uyenze mfethu why ungangilindanga or else since into esimple urefer komunye she got upset yes but Umba uhlole insambo le. Ethi ngisabu. Mangale bathi kama sweet. Yama sweet. Straight up phakathi. So. Same day angisho uqeda kushaya inqosi ukwatile I can't even forget that day because it was on a Wednesday ukwatile ahamba yobiza abantu bakamakhelwane abatshela ukuthi mina ngiyamhlukumeza ngaleso sikhathi leso sizilanda afternoon ama-past 4 wena mfethu afternoon zithi ngaboma-past 6 avele sekafonela amaphoyisa ukuthi mina endlini ngamhlukumeza ukuthi mina endlini ngamhlukumeza so-ke emva kaloko wena mfethu yazi into eyenzakele lapha kwenzakaleni kanje lapha ku-front opposite kule jaribe ahlala kulo mina ngiyizwe le ndaba ukuthi ubiza amaphoyisa ngigijime ngithatha ifoni because bahluleke kwa-direct bafethu amaphoyisa awuzani la ejardini bathi awubani lo ngisho ngithi hayi lo mjida le ngifuna ukum-arresta la babiza lapho bafika ejardini babuze mina kwenzakalani ngithi hayi khulumani nomuntu okanje lo muntu okanje uqambelana amanga uthi ngiyamhlukumeza khona manje ungibizeleni batheke vele ngamenzanga fokola ngamhlukumeza umuntu yabo right nomfethu ahambe angishiye nencosi engakutshela kona bafuna kuqala abasebenzela ngama-permit nangabe uyahlala wala South Africa hlala mina vele ngiyabaleka okay my brother bosakukhuluma lesa sikhathi ukuthi ulayitela amaphoyisa ukuthi ba-director ukuthi beze endlini yabo athi bafikile endlini bathi uma bafika endlini sintsweli batshele ukuthi bahlukumeze
bafike la bathi uma basibuza bamangala yikho into engimhlukumeze ngayo i-sisters right akalimalanga letho akhuluma manga bagcine kuthiwe no okay sisters athena ufuna ukuhamba ngithi mina kuna-stress nangabe ukuthi ufuna ukuhamba athena ya but before ahamba first ukuthi siyovusa incosi sekulate ufuna ukuyitshela ukuthi uyahamba eshiya ukuthi uyithathe ufuna ukuya nayo la aya khona ufuna ukuvaya nayo yitherapy vele kusebusuka uthiyahamba it was around that time mfethu kusho ukuthi lapho sekungaba zilanda boma-9 ebusuku grand and manje buke ngisho nokunokha endlini angisho ukhumbule bekangale kula maroom akho kuphi kuqhamuke wanokha kabuhlungu ngensimbi laphayana ngoba manje bekungangiyanga negate kwa hey ngizophula amafensteri mina yini ngile nhlobo leyo kusho ukuthi manje soba like a judge kusho ukuthi yini inkinga hayi ukuthi kufanele ngimbeke isandla ngizokhona ukufatana iphupho lakhe ne uyangithola and hayi ukuthi isandla kuphela nokunquma nganginquma lo yamuntu ne mzawami except the way kungakhona kusho ukuthi manje ayikho into engathi ngike ngaba happy nginayo ever in my life so ke emva kwaloko ngivume mina ngithi hhayi akahambe nalo small bahambe bayolala ngale ekuseni ngakusasa ismall kufanele esigele so mina ngalowo mzuzu ngisipana kuseyisigela la umntwana ageleza ngayami kusho ukuthi manje ngivuke ekuseni ngigijime ngiyesigela ngithi uma ngifike esigela ngapha ngikhulile kusho ukuthi manje ngihlengikile mara ngisitelile sisters nezinto zakhe for small amabhuku ngisho yena izinto zakhe zingale endlini ngale kuwo abakatha bangifonele sofonela ubani nguye uthi ekuse endlini ngikhile sifuna izinto la ini awungabi na stress u10 ngicele la hey bafethu ngifuna kojika lana ngifuna kolungisa ithi angifike vele umntwana amabhuku yabona yonke into wenza grade bani lapho umntwana no social grade ngisho lesa sikhathi leso yabona njalo laba abomaka abasatholakala angisho kuthiwa bahamba bambi bayahamba kancane labanye bakhona bakahamba bengicabanga ukuthi mhlawumbe bavele ekuseni cha manje basuka manje like 20 minutes ago mhlawumbe ngazi inhliziyo yami ibuhlungu kanjani mara kuzolunga thank you Brotman okay ujike uthi lo ntwana bekafunda ubani nini lapho umntwana 2021 seku 2022 la okay ufunda ubani lapho umntwana 2022 wenza grade 1 grade 2 okay uye kojika uyobalandela bavulela endlini ngifike endlini vele siqova amabhuku nontwana agcoba uniform siphume umntwana siye esigela ngisho yena isikhathi sakhe sokungena sikakamosheki kungabi nankinga uthini usisters lapha kakuluza usisters uyalwa uthi ulwelani mfethu angazi kusho ukuthi manje zifike zithi weekend uma zithi weekend umuntu agijime athathe izinto before zithi weekend ngayo la phakathi neviki agijime ayolala kasester wami umntana sekhaya straight kanti makafika lapha umntana sekhaya ukhuluma manga ukuthi mina ngiyamhlukumeza usester wakhe akakufoneli uyangifonela uyangitshela bhuti kwenzakalani mina mntana sekhaya yazini lo muntu loyo unamanga mara angeke uze umbone kwamanje umntana sekhaya naye the way kungakhona vele angaboni ayithembe strong leya nto yezakalayo makusuka ayithembe dog leya nto ekhulumayo umele uyabona kusho ukuthi manje mina bangithembe mara bangayithathi ifando wami uyangithola kube kufanele ukuthi ngathi kufanele ngiziprove innocent because I'm guilty angingabi nankinga kanti wenza yonke lento lena it's towards ama-June holidays yabo lama holiday waka-June and thina already bese sikhulumile nalo mntana sekhaya ukuthi small ngama-holidays uzovakasha lapho kuyo ekubeni sikhuluma lento sikhuluma sisoyi-3 yimi no-small naye imedele namntana sekhaya kube ngilokho lo ugijima uyale ngale Friday leyo ziyavalwa igela uma zivalwa igela mina Saturday ngivuka ekuseni
siyahamba nontwana siya kokunye kwe-complex nyana sifika siyahlala ukhumbula kahle besithenga ipizza nyana laphaya sifostana ngokwe-pizza nyana sihleli nontwana iyangena i-call iyangena i-message sisendlini loko ukuthi vele ngiya-adjusta wena dok njengoba jwayele ile nto lena ngifuna ukuyithola safika la endlini akunamuntu sifuna wena sibuza mina ngifunelwani manje ngiyabuza-ke mina ufunani ngifuna izinto zami lana kunezinto engizifunayo mina okay kunenkinga ngidala ikari yami ngaphakathi igaraji wena mfowethu yabo ngidala ngifike laphayana kusho ukuthi manje the time before ngifonela bekaloku abhiza ngitshela ukuthi akanakudla ngisende 200 rand via le kule shop leya cash banban ngenze leyo cash something ngimthumelele le 2 clipper le uma ngimthumelele le 2 clipper le labo achuza hleli nabo khona la eJardini ngoba ufike wathulula ukudla konke wachitha phansi cabanga mfethu the whole parrot engishiye nengane yes izobuya manje lapho umamela lapho khathi ahamba yena uhamba nencosi waya kuye nosester ufike wayishila incosi le usester uyazikwenza ngale uyazikwenza ngale noma fika ngale nasekahlala ngale yena utshela usester ukuthi mina ngigovuka nencosi uthi sister hawunayo incosi masikhona la athi ungabona ubhuti wakho wenza kwangazi uthini ini usester athi yazini ngoba wena uzokubangisa umsini ithi ngitholele iroom amtholele iroom awuthi ahlala athi mahlale lapho emthathweni asuka hamba uyokhuluma kabi umntana sekhaya uyangithola ngazi or mhlawumbe bekasakahamba acela ifishi ukuthi akhona ukwehlisa le papa uyangithola abuye akhulume kabi umntana sekhaya ukuthi kwangazi ukuthi umntana sekhaya yena naphayana ahlala khona uyamkhulumela or izinto ezifana nalezo in ekubeni mina ngapho ngikhuluma kabi kumntana sekhaya ukuthi mina ngazi ukuthi angifuni ngencosi and on the other hand umntana sekhaya ngalowo mzuzu mina angina-stress ngencosi uyangithola okay right umntana sekhaya ezinto esimpulu kule room amtholele lona athathe le ncosi amhambisele yona laphaya athi njengoba igela zivaliwe and wena ubiza uba ngomsindo ngapha nangu lo mntanakho nogula hlala naye sisi ahlale nayo le ncosi afonele mina athi kusele uletha ingane la kodwa uyazi ukuthi akunakudla la uthumela khona le clip i-clipper bese siyithumelile ngisho previous weekend ngithi mina kuna-stress ngizoletha igawulo yazi ngenzeni same gawulo le bekalichitha emaphepheni on the akhipha kuma-container wakhe ngacova same gawulo straight ngavayisa lona ngamtshela ngathi uyalikhumbula mos le gawulo leli wathi yithi ngathi ngiko njengoba kwantana lo umthathe ngale besincenga khona sisayoqhubeka futhi sidle lama-leftover uyangithola ngoba yena bekathi akadla ama-leftovers afere sivula igedla abuye usmall athi uma abuye usmall uthola usmall sengitshentshile endlini ngithenge yonke into for ukuthi naye yabo uyangithola wena mfethu ukhumbule isisters sintshwela hambile incosi akashiyanga ngisho uhambe GI1 yazi kwenzakaleni ngiye kubomakhelwane abadala banganginaki ngiye ka-chief banganginaki ngiye ka-social laphaya ema-social workers njayami banganginaki ngiye police station kusho ukuthi manje bangikhafule njengamafinyela uya kwendani lapha uyocela in-assistance ukuthi bafethu naku ngiyahlukumezeka angihlukumezwa umuntu wesifazane ngapho ushiyeni ebhithani eskirilek mara ekushiyeni kwakhe le bhithani unokubuya isikhaleni angithuke eJardini ngibangela umsindo wena my dog kusho ukuthi manje enzi noma ngabe yini angibize ngale nto athanda ngayo phambi kwale nqondo kusho ukuthi manje lo muntu ukhanda ibhomu lapha kule nqondo yayikhona ngapha futhi ukhanda enye ibhomu kwamina already seniyibhomu awuthi that is why uthola abafowethu ababhaya uthola umuntu uthola abulele imosquito abulele inkati inja abulala incosi abulala umfazi abulale ngisho nephela enze sure ukuthi ngisho nespider sitholakala via ini abafowethu abakhona ukukhuluma ngoba siyalimala ngaphakathi siyakhawatheka inesikhawathekeni labantu besifazane abangani bethu labangenalo uthando thina sifika sibapha uthando uyali-introduce uthando kumuntu wesifazane usuka ngenalo for wena uthi uma umnika yena kufanele ali-reverse back ahluleke
bese-ke nomthetho njengoba bengiseselapha kuleya ndaba ngithi ngihambile awuthama abanginaki ngibuye abuye yena gijima ungishiye nengozi uyizwe le nto imnandi kanjani agijima ecourt ayothi ufuna i-custody yengozi zithi high court bam wena akusikini lamjidi wabona kanjalo yeah and then why do so and then come on Malini, 5 rand yeah and then njengoba kuthiwa manje kusho ukuthi manje wena mfethu What's the money? Huh? phela ngisedesareyitini bafethu mara lana silungisa impilo and manje uma silungisa impilo bafethu kufaneke bazi ukuthi kahle kahle vele ngisekhulaza ngiyakhulaza khona manje ngibhizi ngiyapoketela la mapeanut bengibhizi ngafrya la zawa mnandi change pop done wena uthethe kufanele ngingayitrimea kuyami stop yabona ngaze ngibhayiziseka ngithi manje sisebhizi lana bashana babangomsini mfethu ayikabi man sorry bafethu sisebhizi la kahle kahle kube ayo agijima ecourt mzawa bafike ecourt lapha nazi imbhampise bathi hayi inqosa ihlale kumjida basinike something in black and white ungabi nankinga umploma na small athula sisters kusho ukuthi manje uthula kanje sisters akahulayizi maze mara ubhizi ngapha unokuza nale barnyana zakhe lezi azomnyanyisa ejardini and ngapha sisatrowile sengisho umshado as in wedding marriage yazi black and white as in ring tatata amathini right mzawami kusho ukuthi yeah the way kungakhona dog uma baqeda ukungitshela ukuthi ingosa ihlale nama why prefer wena kusho ukuthi the way kungakhona wena mfethu yabo asikhulume i-honest fact nemaqiniso sisters kwakhona la eMpumalanga uze ngapha eMpumalanga akayazi yasangama sakhuluma manga even far from that ngale kweGauteng right njengoba nami ngingapha kweGauteng into eyenzakalayo wena mfethu kusho ukuthi ngithe uma ngifika la angazi or ubone kwangazi ukuthi mina labangane enginabo bancane yena ugcine sekazibona kwala kangazi ukuthi kuyi-celebrity kufanele bamazi kakhulu wasuke wazi bangane abaningi kakhulu kahle kahle nala madoda wathi ukuba nala madoda amaningana kuyingako bekaloku afika nenye indoda kuloku afike nenye indoda outside so that's the reason ilona mthetho athi ngcono lo mntwana ahlale nawo yeah okokuqala ngichifte ke mina kule ndawo bengihlala kuyo ngichiftiswa yini awuthami ubani John khona nangaki 35 so singisho wena mfethu yabo ukuthi njengoba lo muntu uloku busy uchange ama boyfriend and ngapha sithi uma sifike court bagrante mina engosi athule ahambise isikhathi Vele la karanda please. athi uma ahambise isikhathi Yilo le. yeah athi uma ahambise isikhathi wena mfethu abuye azongibangela umsindo futhi kule jaridi leyo like uyangithuka amatshela babakho ukuthi islip yeah amatshela babakho ukuthi yija ngizona cabanga medog right It's mina no I think chief kule section lengihlala kuyo ngohlala kwenye section chief kule section ngohlala kwenye section ngihamba nengozi uyabona mara la ngohlala khona mina ngihlala emkhahlweni ngihlala angifani naye ukuthi ngihlala emkhahlweni no ngihlala ka-Antwana kusho ukuthi manje u-Antwana umtshelile ukuthi uyavana yeah nangaphandle kwaloko ngizomtshela kanjani angiluyisa ngithi uzazongithuka laphaya uyayibona dide mara uyazi automatically ukuthi ngiyalaphaya because uma-antiza umuntu omdala athi uma-antiza azithi njengoba uyahlukumeza lo muntu lo mina nginejaridi ngale nzansi kufuneka umuntu ozogada laphayana at least ahlale khona ukunyakazisa kubonakale ukuthi kunabantu yebo khona umuntu okhona mara uyathesha yabo ungabi na-stress angidumele laphayana sincenga no-small sithi uma sihlala laphayana no-small u-sisters ezagijile fike ngelinye ilanga khona le the new place manje kokuqala uze nenye boyfriend
wazongithuka wangibiza ngomama wamkhumula ngale ndlela amkhumula ngakhona lapha ejaridini lama-antis uphi ama-antis makenzela into leyo akekho uma-antis emherezweni like lokuthi uyabona ungithole ngihleli like ngasemthangaleni kwabona namajita or mhlawumbe fencing into efana naleyo uzenza kwangazuthi kanti uzothuka mina ngithatha ushut up wena lo muntu le nto leyo uyenza isobo live so like I said phambi kwencosi buka konke uyangithola kusho ukuthi manje ezinye izinto azenzayo lo muntu lona yile abantu ukuthi bathanda uku-injector even nencosi ukuthi kwangazuthi ngakuzonda wena ile demon elimphethe kusho ukuthi manje omunye nomunye umuntu kwangazuthi wena ngakuzonda kahle kahle lento leyo yazi iyenzakala kuye uma kwenze njalo whenever there's a little thing that looks like a bit of some success nyana in your life ngazuthi kule progress nyana and she becomes jealous yilo mkhuba wenziwa ama-hypocrite but sizongena kuloko after some time kwamanje kufuna silinise netplay yayibona right wena mfethu athi uma ufika lapha kokuqala uma-antiza naye she was upset ukuthi hayi bafanas man lo muntu lona kanti kwenzakalani ngiyambona ngisho ngihlale nginitshela ngithi lo muntu uyangihlukumeza ngingangithembi bathi ngibonile ayihlanje agijime aye e-court kwelinye i-court akasayi kuleliya lokuqala waya kuliphi court waye-high court la in-Nelspruit okwesithu manje sojika soya kuphi kulela kaBhokweni siye kaBhokweni bangifonela bangitshela ukuthi custody before siye kaBhokweni ngaziwenzani ufike yena wathatha ingozi kusho ukuthi manje le kama-antiza njengoba bafika ngibangela umsindo kanje ne ngithi mina kuma-antiza yazini ma-antiza lo ngibangela umsindo ithi ngihambe ngihlale emkhahlweni khonke ngifuna ukubona ngihambe ngihlale emkhahlweni kanti fortunately enough khona la ngizohlala khona ngizomuvela khona in just ukuthi ngoba bangakaqedi ukwenza mntwana ngithi uma ngisahleli laphayana 2024 umntwana yabona sekenza grade 5 afike ngayi-second angikho ngisesipanini ngisipana kwenye ikhampani mina laphayana ngiyangena in and out khona la afike ejardini kusho ukuthi manje ufike ngaboma-past 5 or 6 athathe ingozi le emchashweni engihlala khona ukwazi ngani ukuthi ulapho angisho uyabona abantwana abanye besigela yilo muntu ukuthi shiwe uthanda ukusniffa around uthanda ukustalka njengoba ngisho ngithi lo muntu lona kusho ukuthi ngesinye isikhathi unokungisendela ama-SMS angitshele ukuthi ungibone bangiphoste kuphi batshele yena why bangatsheli mina and ola bonke nje uyayibona le nto ukuthi kuba yinto kanjani akamfethu so-ke kusho ukuthi lo muntu loyo mosesuka abhizi asitokana nami so masuka yenze njalo olanda ingozi masuka lapho athathe ingozi without my knowledge wena mfethu mina ngenza into esimple ngifonela amaphoyisa wena utshela kwabanzi uthathe ingozi angisho uma ngifike ejardini bathi ingozi ayikho ngibuza lo ma-oledi lapha siphashe khona sanibonani ma-oledi usmoli kambani kuthiwa usmoli akekho ngithi ukuwo bona ngesikhiya phansi basifake phansi kwemede ngithi usmoli ukuwo hhayi usmoli uhambe nomamakhe ngithi mina no nivuma kanjani mina ngoba nginitshelile kusho ukuthi le time ngifike kulela jaridini ngibatshelile ukuthi uma akasmoli angasanokufika mtshontsha mara uma mtshontsha ngintshele immediate mfethu wafika vele wamtshontsha ngathi uma ngifika ngithi mina nivuma kanjani kodwa ngitshelile i-second wena out-town zakaNovember 2024 ayithatha ingosi fonela amaphoyisa bangitshela ukuthi naye musi uma wengane ngithi mina ayisebenzi kanjalo kuyakhulunyiswana emshadweni la bayithathe the way bayithathe police station abo efonini yes efonini bathi hayi uma wingozi angithuki after mhlawumbe 20 minutes or so ingone ikhona enhle mina ngimfonele ngokuqala ngimfonele mfethu aqale yangihleka ngathi u-actor for a movie ize ngithi mina ukuthi siza kwenzakalani manje ngathi she's possessed ngabe ngazikhuphula ngathi athi kimi
umntwana ngalithathela 24 athi ngiyenza ngizokuseva ngencwadi zekhotho yini hayi lesivala bese bazongiseva ngencwadi yokuthi ngeyi-24 zakaNovember kufanele sodibane ekhotho 2024 uyangithola vele siye ekhotho kaBhokweni le kaBhokweni ukhumbule babhaye isikelem sakhe isitori sakhe lesi akhulume sona kungekho uma sifika le exactly mina ngiqala ngikhipha amaphepha wase-high court ukuthi phela hayi umntwana uhlala nami namanje njengoba sizela usisi noma usuyitshelile then uthethe ngenkani ngoba kwasekuqaleni amaphepha nawo sibuka sihlale bathini ecourt bathi icourt ingqose kufanele ayilethe mara avume asitoyilethe uvume kuphi ngoba lo muntu uphume laphayana bangomsiko ngaze ngamangala kuloma Ngimsaba kangingi icourt ingamenzi nini bangamenzi nini sawuthana aphume nami ngiphume angayilethi incosi zithi 2025 Nangusaba wena I mean zithi 2026 this year January from 2004 from 2024 yeah kule 14 months yonke leyo yeah 2024 yes zithi January ngibona nengosi yakhala kabuhlungu yini bafana hayi mama sendlini amakhava yini mina amakhava wahlupha amakhava ukushayelana umama hayi abale nje story singekho ngishayela ukuthi ngiphumile bengodlala nabangani ini wathi mina akuna stress ngizayibona le ingasikudala ngithola umntwana uleti lakhe langifonela basekliniki ulimele umntwana kancane angazi bebadlala kanjani yazi abantwana babafana is a boy hayi yeah man ngihamba ne-outshare yithi labo maspikara okay sisters vele ngisho ukuthi manje life sisters ngiyambona the way yangakhona ukuthi yila bantu abashaya YouTube and fair mina yazi ngilowo muntu onjani manje ngiyalima eJarhini yabo bangifonela unexpected ngivela vele ngigqoka amadantsana amakhopha lapha kuhlala kugcwele kusho ukuthi manje uma ngivela yena yila bantu abatop shayela uyasipakana kayini lapho sipana khona vele umnandi sipana kudlula wena uhadlula wena according to yena mara ngangeke azosipana ukudlula no ngisho ngikhulumela salary wise can't le salary last yeah right kusho ukuthi manje laphayana uma sesiphuma lapha ekliniki ngihamba nale mpintshi yami kanye naye noSmall masihambe uyacomplain usister abana lo mntana lona endlini uyadanga mina nginezinto ezi-expensive bazongitshontshela kufanele kwenzeka iplani mina lo mntana lona bekuba ngcono uma uhlala e-boarding school ini hence mina nginencwadi 2026 ngomnyaka ngilonyaka lo hence mina on the other hand nginani nginencwadi yasecourt not even high court le kaBhokweni agcine khona ethi ingane kufanele ihlale nayo but okay sorry angikhulumi lokho kuye njengoba complaina ngengane angitshela ukuthi ingane yafika igibela phezu kwemibhede nabangani bayo yenza yonke lento after school and before school he is even sometimes late for school because there's no one omvusa ekuseni because yena she's working very early and she will be coming very late sometimes mara lo uma ngithi ngithatha ukubheka le ntwana inokukhomplayina kimi ngitshela ukuthi already layo inokuhamba kuma 3 days 2 days ngesinye isikhathi angabuki uyayibona le ene ngapha futhi le ntwana wena mfethu kusho manje uma yenza ama-mistake ethi ukuthi unokuthi njengoba uyayibona le nto njengoba ngazi ukuthi mina mhlawumbe ngi-wrong turn or ngikhethayo efana nale alright wena mfethu loko ngimakhe mina ngithi lona umntana omfana lo sisi lo uyammosha mara mina ngizama ukuyi-brush up yonke le nto kushoni bengane ukuthi angayithathi leya nto the way ayikhuluma ngakhona uyangithola wena mfethu I mean he's a young brilliant guy so then sisters uma sibuyele ecourt manibiye ekliniki manibiye ekhaya uma sisibuyela so le by the clinic thingy ayahambe naye boblong hlalo kanjalo naye lo kakhe nami ngihlale kami le zithi March nge-March around the 10th of March umntwana yami vele le eJarhini khala kabuhlungu kusho ukuthi manje ngiyemthetshane vela kimi te uledi
athi i-oledi ngalapha liyangigijimisa sithi manje i-oledi le lingigijimisa ngakhona mina vele time angizobudloma nawo ngithi mina bafana yini athi ngapha kuyabanda ne akagcokanga nithi ngithi mina hayi simple so i-police stars wena hambe endlini ngiyoriportela ngemkhaphe umkhaphe endlini ne-police station ya ngemkhapha le angifuni ukuthiwa ngimthathe ngenkani ngemkhaphe ayekuwe endlini oledi angena umntwana ngijike niye police stars nokubhema manje angekubhema phela la ngifike kulayini okay mama sorry njengoba Ngicala sipheke ngiyabuya manje. okay right kusho ukuthi manje kwenzakaleni wena mfethu mawufika police station kube ngileyo nto uma sifika e-police station ngithole i-station command kusho ukuthi ngale ndlela sengiye kaningi lapho zoze yabantu nabo bangazi lo mavele police station yona lapha kadala just anjina vele sesishilo Yeah, vele ngasembambela bese ngisifike yabona vele sifuna mlungu ngiloko siyalungisa mani ngasikhathi kaba futhi noma ningincume nangabe ngiyancumeka mani ayiqiniso right wena mfethu ngifike laphayana ne yazi kwenzakaleni le nto futhi manje angisho sebayazi ukuthi lo bhuti nangu lona nje uma ngifika ngibatshela isitori futhi makuqala ngithi uma ngivela indaba yami nje kube kuthiwe hayi kufanele sikhulumisane siyilungise le ndaba angibize u-station commander u-station commander ngim-explainele ukuthi this is what is happening and station commander ningakuhluphi but Monday kufanele nize la no-sisters amfonela ayavuma ngiphume sengiyemthetshana ungakafiki nasesontweni nangu majida abavela la bengithetshanayo bathi nangu umfana wakho la uzuyagijima ngithi same time ngijike naye ngibuyele police station thathe lengxoxweni yebo ngifike naye ngithi station commander nangu lo mfo ngikhuluma ngaye nguwe nangu sobuyi sengithamuka naye soyakhala nje manje sister manje kanjalo kunenkinga mara station command mfasa on that day it was a woman yes athi my sister hey vele okay so ulungisa khiphi kwamanje hambani ngoba kuyabanda ayogcoka jezi yabona ngithi mina kuna stress kami nibeke Monday sinona manje yes because that day it was on a Friday oh it was a Friday exactly then now in the weekend ingcozo ijikisile ibiyele kumama ngenayo manje yimi and lo muntu locabanga the day agijimisa le ngcosa agiza kwakhe ne bekune-trip esikoleni sakhe the following day on the 11th ngapha i-uniform ikuye konke kukuye mfike kazi ingcosa yami yahamba etripini ngaphumi kanjani short fortunately enough bekunama-oster endlini vele le ntwana yabo ngagcokisa wona nebermuda kubanda ngamgcokisa nenye ijakhethi ukuthi yami vele nje kusho ukuthi manje lo-sisters lo always uma nangabe yenza izinto unokuthatha ney'mpahla zishise lezi ezithengwe yini ngithola kusho ukuthi manje unokushisa wona mfethu ungathenga iteki mhlawumbe 800 or i-Reebok or yini for small ngiyabekisa yabo yena njengoba naku mafika athatha ismall ngalena kalezi mpahla lezi afike ngale kwakhe ashise angazi ukuthi ubhilda yiphi ibhomu lapho wena mfethu angithola so uMonday makafika kwenzeka leni naye bambize police station Monday ngiye police stars yena bamfonele angezi ingcozi ivala ingcosi la iskot ikimi yabo ikimi right kubeke lamalanga lawo angisho it was March and then ikolo nge-March muzavala ngabo my 13th or so remember now this thing she started on the 11th right kubeke ikolo zivaliwe igela mina ngokubona ukuthi sisters ngale ndlela enza ngakhona so hlukumeza nencosi yabona ngapha and mina out ngilmuslim so lo muntu lofika bangihlukumeza ngeRamadan hlukumeza nencosi vaya ngeRamadan wangithuka ngalo uNkulunkulu wami engemkhonzayo mina ngangambaliseli ngalo wakhe uyangithola mara ngelinye ilanga futhi soyibeka ngichazele ukuthi uyabona right so akaphendula that day benze njani mafundisi abazange batheke off mina ngihambe ngiyofriza ukuthi ngenze njani uma kuso bathi hamba ecourt
ngapha anginazi iy'mpahla zomntana ukhipha amabhuku wathi siwathatha kwenye nje okukhukhunyana benza amakota laphaya uyangithola nakhona bekangithuka phambi kwabo labantu labo wena mfethu uma ngivele ngizothatha la mabhuku vele bangibuka njengesinaki kusho ukuthi manje njengesilimi esiphila umfazi ibhari engazifotkolo uyangithola ya kule kastela kusho ukuthi manje ngisho noma ngihamba ujamba ngithatha njengemndeni ngisho nenosi babona isidumbu sikhathalala into enganafokolo and abanye bakhona yethu like abanazi uyangithola anyway asikho lapho right kusho ukuthi manje usisters njengoba manje nakho le kuya angayanga yena ePolice Stars ya mina uma ngiye-Police Station Mashambe khona kuthiwa hambe khona oyikhotho manje ekhotho kuthiwa nge-Police Station hayi ngigcina ngenze njani ngibuza ukuthi kufanele ngenze njani but hayi uma kuhlukumeza menzela i-protection order ngishaya i-protection order yokuqala mthana bathi uma ngishaya i-protection order yokuqala awuthami kusho ukuthi manje ngiyihambele amaphoyisa abagcina sebangitshela ukuthi mina ngiqeda e-Police Station ngakuyeka kanjelo kuphela ngabuya kanti baya kumfuno umenze njani bangikhapha ngisho sifike singamtholi endlini yakhe mara uma siceda kusuka sendi i-SMS athi mina bese ngimzeleni amaphoyisa ngiphethe nama-rifle ngilanda isigebengu esikhulu ngithi uma ngibatshela lokho amaphoyisa bangitshela ukuthi impi yami nayo siyahlanya thina ini sinedrum ngigcina ngiyiyeka nayide ngidlule ngibuyele kwesithuba iyadlula kwesi-3 leya manje ekugcineni yabona leyo-ke wena mza wami kusho ukuthi manje yile iyenzakala la nge-Ramadan ngoMashi uma zothatha inxusu yazi ukuthi uyithatha kanjani inxusu disiza before igela zivalwa mina la ngikhona khona ufika kimi emasjid uzongikhipha ngibangibangisa umthindo nabantu engingabazi ukuthi lapho afike bangicela lo muntu engicela ngimazi sicela futhi sibanibani ngiyaphuma uma ngithi ngiyabuka mna mina ngiyasibuza mna sengithoje ngifone ngifinishiwe yini ngivamlapha sengibona ngoma wenxusa ngathi ngave ngadazi hambani lapha emaphoyiseni ya nithi uma senibuyile-ke awuthamba bangithuke i-distance for sure kusuka la uyofika lesi police station leyalila balokhu babhizi bahamba nami ngaze ngakhomba iteksi ngagibela ngabashiya kanjani after loko boma 2 hours ngizwa athi sekale lokishi le ngibeke inxosi khona la kune-boarding school khona ngoba sengifake e-boarding school ngendaba yakhe nasesikoleni ngiyile ngayoripota ngathi bafethu la ngimkhipha ngoba na and niyakhumbula kwasekuqaleni the time ngimfaka lo small ngishilo yabona and ngithi uma ngimkhipha ngathi ukuthi ngaze ngasho ku-principal ngathi principal X ngicela ungenzele just a simple referral letter nyana ukubonakala ukuthi uyokuphela ngiyahlukumezeka la but then him can't judge no it's not for him to ngathi okay anyway it's okay so ayele ayomthatha umntwana esikele ayele ayomkhipha esikele maye bathini bamvumele ukuthi azomthatha buka-ke umthatha kuphi angisho isikela okay kunale sikela lesabo A B C D E F ngisho sibongo 2 and then kunale boarding school le yethu ama-Muslim afike lena kusho ukuthi manje wenza into engingajwayeleke ufike waperforma the way aperforma ngakhona komunye nomunye umuntu lo enzele ukuthi bathande yena yeah and always uma fika yena wenzela ukuthi wena vele ugcina umthanda naye uzogcina umfrustana naye except angazi mina lo muntu uzayiphi impande nangabe kukuthi impande but anyway enze leyo nto leyo afike intwana igcine nayo iba hooked as they say na intwana igcine imfilela okay right ayithathe uyithatha kanje inxosi it's on a Thursday and then uyithatha kanje on a Thursday on a Tuesday yakhona that boy kufanele abhale i-last papers exam ngiye mina e-police station on Thursday ngifike ngithi nangu lo muntu sobuyile and ngapha nginale protection but mahamba wenze ithi mina ithini i-Africa ngibona ngithi hamba nawabantu but hayi-ke soda kufanele uye court thami ngaphela imali the following day which is Friday ngiye court but this is a warrant of arrest exactly when I must go back to the police station police station
elinye iphoyisa lingitshele ukuthi hey uma wengane lo muntu why ngimlwisa ngengane ngithi wena u-understand angikase ngithi ngiyamlwisa yena uloku usemva kwami all along lama-stages lawo ungabala stage number 1 stage number 2 stage number 1 solo simnikeze benefit of a doubt mhlawumbe lo mntana uzomletha on a Monday ngithi kule hata leli ebhuti ngiyakuzwa mina what if angamlethi senza njani yazi ithini ithi ke mina i-state sinemali singakhona ukuhamba siyobhukha ihhotela singakhona ukuhamba ngisho even ipetrol eningi yethi on the other hand ekuqaleni sebakhohlwe ukuthi yaba ngitshela ukuthi mina ngiceda ipetrol estate yaba ukuthi lento seyinjani so manje ni okay kugcine lapho wena mfethu nenze njani ngisuke because it's on a Friday and sekuyi-afternoon lo ngisendela ama-SMS asile ngayo sengicasukile and e-court sebavalile ukuthi ngaya khona ngi-relax idlule i-weekend zithi Monday ngidume ngiye-court ngifike e-court bathi buyele e-police station ngibuyele e-police station awuthanda ngifike bathi e-police station no endoda wena kufanele uye e-court ngifike e-court futhi be-court lo my-sister gcina nginika ama-number wakhe personal contact ukuthi nginikeze to whoever engizomthola laphaya wenze njalo amfethu awufika bamfonela fike police bamfonele mjika banibani okay sergeant banibani akhulume naye my sister ngathi bakhulume well kushiwo kuthiwa ya okay arrest in what ifike vele le vele engiyilindile ngibele unfortunately the very same bike engigibela yona the very same bantu engihamba nabo it's the very same lengake sayobaseva it's the very same bantu ngake ngamseva nginayo the very same muntu futhi engibhampe nginayo manje kwe-straight sesilwenyini umjida kasafuni lutho kwangazuthi or mhlawumbe mina ngishayela umfazi wakhe or umfazi wakhe loya so ngitshela ungikhombisa abanye abantwana estradini ukuthi utshela abantwana uboni sonke sinabantwana lana nalo mntwana lo angikhombisa enye nenye ingane mina enhliziyweni ngithi wabheke lo muntu ukhuluma so ngoba ugcoke le uniform yale taxi yami nale moto ahamba ngayo i-taxi yami still nami I'm a South African citizen and on the other hand he's a father asimphumulele uniform sibona ukuthi ubaba ngeke busane so tell me my brother ever since awukaze niye namaphoyisa nemthole sisters nihlangane nikhulume level side lapho nayo noyithi akazi mfethu kwamanje there's no ayikho into singayikhuluma umntana kanyangesigela ever since awuthamba into ayenzakalayo umthumela ngama-SMS asile uyangithuka left right and center uma mina ngiyema-police station abanginaki ngiyile ema-ofisini ngako bani lawakhe agreed or something abanginaki I think I've went twice like down elokishini I've went more than thrice or so nama-SMSs and calls angisazi that is why ngithi mina kanti umthetho usebenza kanjani yekona umthetho kathi uthanda abafazi kahle kahle man the way ngakhona ngazi ukuthi ugijima because mina bathi kuma ucheck uyiphi news manje mfethu ngisafuna ukwazi ngoba imali vandag yini kanje Cela nami kungangithengisa. Okay thengisa Nami ngiyangithengisa. ya ngathengisa futhi mama nini ifana yami ifikile Friday ngingekho awuthaba ngabakutshela lapha uhlala exactly yeah ishila tata manu small bekalana man ngithi akangisangifoneli mara baba yini ngasho ngathi ngazikhuphula ngathi esana yabona angisho le ntwana mina ngayazi kanjani and usisters lawyer ucabanga ukuthi uyayazi akayazi le ntwana yena ufoster ukuthi ayazi and besides ufoster ukuthi le ntwana ingizona ufoster creator lento yokuqhekezo le between you know and like some other people you know this thing you understand ngomthetho sisazodila ngawo the marriage on its own but nina andivorcana asikadivorce as yet in like because yeah yabona why umeleni okay lolo topic for another day yeah man okay so now when ufisani kahle manje ngithanda ngibona ingozi yami kuyele sikela as in like yesterday yabona mina uma ngathola amaphoyisa angazi ukuthi wapha amaphoyisa or mhlawumbe ngamaphela nase-Iraq babhizi ngento zabo nase-USA uyabathuma uTrump yayibona la eMzansi vele babhizi ngole mash ngokuthi kufanele abahambe abanye angazi ukuthi iliphi phoyisa elizongisiza namhlanje yabona angisazi yeah no that's too much yayibona and not exactly the police what about the social workers let me tell you something
Sikhona elinye isystem social media lifikile kungasidala. Yeah. Ngicela yonke information, iqhamuke information le iqhamuka nayo lezi. Lathi uma lifika ngala lathola information lena lithi uma thatha wonke athatha amakhophi ini. Mina Yebo. okay, ngasitshela ukuthi before ngishona ngizozwa ukuthi ingqondo sesigele. Yeah. Kuphi la? Ngihleli nawe manje. So lokhu ngifuna ingqondo. Musibona bengikhuluma nawe Thami. Oh bengisondela kuwe. Yeah. Angisile inhlobo leyo mina. Angifuni ukuthi mhlambe sengizanze celebrate. Yeah, yeah. No, but then now I've seen izinto emishadweni ziyamoshakala ngani abo my sister bathatha disadvantage. But even umthetho awusupport Nomthetho awusupport amajini. And lokho ngisafuna sidile ngabo. I've got a lot ukuthi ngisazokhopha out ngafanele silungise especially la emishadweni. Bafowethu ngifuna sihlale phansi silungisane. kahle kahle. Yeah, sabo baba sinemizi. Yethi njengamanje sineyingane la. Emshadweni akusho ukuthi mangabe si-negotiate something. Umshado kahle kahle it's an ongoing negotiation. Yeah. Because, So asivale lena. Yeah, for Lena now. it's a topic for another day. Mina ngizonika i-social worker yenye. Mina ngizonika wena inamba le-social worker. I know her very much. Uzokufonela kumbona umfone mthosi inamba yakhe ithola kimi. yena kangithi. Okay, phela ngani nawe ufuna umuntu Yeah, nami umthuzelele nawe ngizokuphi- yabo mina ngizonika wena inamba yakhe uzomtshela ukuthi inamba uyitholelini. Nguye uzokuassist. Yabo ngahlula loyo. Hayi, yokuthengela i-cold drink, yokuthengela imoto. Kahle kahle. Usho ukuthi uzohamba nge-M3 Yokuthengela imoto. I'm telling you. I'm telling you. Mina namhla uzonika inamba yakhe uzofona Uzomfona, yes, uzomfonela uyakhuluma. uqeda ukumfonela uzomtshela before sisuka manje la uzomfonela ukuthi inamba yakhe ngithola kumuntu so ne problem singakhona ukukhuluma kanjani nini. Kahle kahle. I'm telling you. Awuthami yazi I'm telling you. ngingagenele wethu I'm telling angibonga you. Sayivala. Ngamfethu Seyiqhubekisa masesi results. Ngoba kusesekuningi kahle kahle kufanele silungise bafowethu la emishadweni. Yeah. Ngaphandle kwaloko kwenzakala. Yeah. Kuningi kufanele sibongisane. Kahle kahle. Yeah. Yeah. So iqeda Awe. indlela ngayo. Sharp sharp.